Inyak nyutum do Osim Hasda ar Chairman Adivasi Welfare and Development Council. Marang re joto disom pelaku Sagun Baha Porob nyutum te adi aima joharin chalaku kana. Anwa Sagun Baha Porob do sarigi santal ko mite bises porob kana. Anwa porob hotete santal ko marang leg acar aricali sirjon sewa riak katha ku sodorok kana. Ar ona karon tegi ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱢᱟ᱾ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱩᱰ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱞᱳ ᱤᱫᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱥᱟᱢᱟᱝᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾